Уусалдан сиригер уотугар күн сирин көрөн, төрөн өскен, айнылах үле артыгар үктенбет. Поэзия киен хонутугар, проза кете туарқатыгар суолы ихе халарбыт, үелех нехилестивени соруян аян белахтабет, таланнах киени кихи киен тутта элбеге аты қасөп. Тинлерден билдессеннен сақа уусырын литературатыгар хомогой хохоныру, сыты кылыс тыллақ сатирическай айнылары, нарын намчы ейлех лирика кере дорғанын қаларбыт, поэт, тылбасчыт, журналист, литературный редактор Алексей Алексеевич Васильев, Алексей Берияк быйыл төрөбүтэ сүйсыла туалла. Алексей Берияк бейгін ябыт көміс нәкүйета бұ уусалдан луғын бәрие нехелеге. Ол дейін Алексей Алексеевич литература далағынақ солугар бәшәт кең егетігер Алексей Берияк кен псевдоним ылынан айымнылақты үлелерді. Онтан кене бастығы қоғандыра бәшәкі тақсыргар бары сұлыға уан сәктере састаға. Эти сахан ұруата сарғылақ саңа олығы отытарға күрәнне жылура өрікүйбіт сыллара әді. Эдер әрчімне ғадар кейі очотағу күйіне тұрар кереті кемелләқ күнжыл. Олық оргүйер оттатугар буолан бастакы қамсағыннақ сир түңетігер, қолбауықта қайыстывалары терейіге, үйеран суық нейлейнені сырдатыға көқтөқтік тұрымбыта. Ол кені қарағандалыгар ағар, сүнкеннеғай уларыйлар сыпый исқоғандақ ыстатияларға тейілді біттірі, оғуақай өңкі матыттақ, қылыстылақ қоғанға қолбамыттара. Манна ийлелер комсомол көқтөғ итчатын, эдерди эстибет әрчіме, олық ұйгутын тұргурдар, остыбат, быстыбат, күрәнеғ уаға. Оп, мас бұғынан аспыт, уан түйет саспар, тақсыбыт сардағам сырдығар жолуған, үтіні түстіге, ұйгула қолығы оңырса, комсомол, ән, ыстал кәккеғар, кәлбітім. Беги bir doydulaqbıt Алексей Берияк олыс эдер эрдағыттан үйе сүрбехес сылларын икки саңарыттан литератураға кирбите кені оскола партатыгар олар оғыттан литератураға улақанлык умсугуян аған маңнайгы сурьячылар бит айымняларын аған онны үтүктен кең солу телбит кекке сурьячылары кытта биһиги бирге аттыбыт саха советская литературатын төрүттеспит жоннортон бирдестере диэн биһиги кең туттабыт. Ол курдук эдер эрдахтарыттан литературага тардыстаннар өссө боргоңго олорор кемиттен кини эдер бассабыкка кахыкка сурналга карсого кохоннорун ыытан маңнайга кохоннора таксыбыттара. Олороттолоргар биһиги билген аттыпытын сөп сир охуакая диэн сир түңетигин тугар кени сир үллүһэгер оскола кеннеттен тута сылжыбыт. Эти Сергей Бахалаевтах курдук симбир ологор бир умнолубат түгене болар саңа олого ухансыга бейтин тускалатын киллер бит. Кеме эти кемге мие биһиге аналбыт ден бу бүтүн поэзиятыгар ологор бүтүннүтүгер сыл сорук турор бу кохан курдук көрөбүт биһиги саңа үйе жонноро соргулак олого тутарга эннебит теке гактактык турунугун ден. 1931 сыллаққа эдер жоғырдақ кейіне, эдер бассабы қағыт редакциятыгар корреспонденттан ылалар. Жем антан сағалан эдеркен қоғанют тұла өһі өссө чочулан, сүргер бір өте өссө сытыланан, билитигер били эбілден қондоқтақтық аяр тутар. Bu kemi samayı çügeydik ondan bilden durar uhunnu gülelespet keni ületin iki kinigetin taharbıt bihegi taptallaq noroput taptır suriyaçta amma açıgaya aktan durar kenitten orduk aktar ki bara bulu di sanabapın ol kurduk keni 31 sıllaqa kayda kurduk beriyak ol sağana beriyekänef diyen suriyar eder kihi kiren kenitten qohanların kinigen oran taharaga kördös bütün tuhunan aktara bu kinigetiger killerin turaran matçıgıya. Ol kurduk kini sıttık sağa möhәтчүктәх кумаганы киллерен остолугар уран бербит онны бу qohanlar bun
көр диебит. Оны амматчыге билден турар кыгыра көссүбүт, кас бидде эдер кийини онну келбе кайымыны көрбөт боллага де. Отон талан бечеттен ден көрдөспүт. Оны боллаганы бейен тал эбеттен болбут. Кыгырсыбыттар оны бейем көрдөкүнө тохурубук ки барыта бет курдук. Оны неге бу ага жоннор, билер жоннор үчүгейин булан талыакыт бола тора каракка ордук көстүмтүү ден. Такастан кенилер балайда угуннук таланнар бериеннер бу бастакы когоннорун кенигетин амма ачыгыя редакциялан талан 32 хыллаакка бастакы кенигете оксуулаактык үлелиякка оттаактык ыллыакка ден таксыбыта. Бу сүйбер хастаак ки бастакы когоннору отчолорго туспа кенигенен таксыта ураты билен турар литературага ураты болар боллага де билигин наны сүйбелак ки кенигени туспа тахарара устуктардаак оччолорго боллагана мен ханыкпар кени олаканык өрө тутуллан эти эхилкитигер өссө 33 сыллаакка кени сол солонутугар диен иккис кинигетін тахарар бу бир сыл егер икки кинигени тахары олы сулахан очуларга күргөмнәк үлени күштәк үлени көрдөрөр. Оны таханан онтон эдер басабык кахакка билен турар передовой күннәгы ологу жагы көрдөрөр, саңа олок тутутун көрдөрөр, статьялар күшкә таксыбыт болуктактар. Ол оны Дакастан бу 32 хыллаакка журналисттер сиестерегер кени Москвага баран кыттар ческе тексибит. Олихин боллаганы биһиги 30 сылларга кени журналист да быгытынан, сурьячы да быгытынан литература эйгетигер активнайде күскә эннике көңе кирбите демет кен тутта кепсибит. 1935 сыллаакка усалдан орuyonугар бассабыкты тириячы ден бастакы кахыт бешәтенен таксар. Кахыт олок сиеркилете боллаган. Орuyон кахыта кая күн агачыга тиягыттен ологу жагы үлени камдагы агастык сырдаппыта. Маныка Алексей Берияк редакторы солбиячы быгытынан үгүз кылатын килдерсибите. Буттақ республиканская қағыққа үлеләбіт кейбігітінен Алексей Берияк солбuyar редакторының олаты әппетті секретар болар білінгенен хамай қамсаттар қағыты көрір істер кейінен 2 хыл үлеләбіт әбет 35-36 хылларға. Эти әрі әйнені кені бастақы псевдонимын Бериякәнефтен бұ түрәбіт нәхелеген Берияны республика білдерәрі, ағар жоңғы білдерәрі ылыммыт әбет боллағаны кені ондықатын топсаран Берияк тебіте. Өссө оны тағанан кені өссө псевдонимна бу юмор сатира сыты тылынан олоққа бар итеғахе, олоққа бар дигняк жоннордан уобарахы ылар өрақаннардақ болар, ағарды жоннорға, тұстақты жоннорға, қарылдар жоннорға, онын псевдонимынан үксін хуриялар, оны кені бу сургулла балыскай ден псевдонимынан сури бұтын үгіс ағачы білбәт болуқтақ, білген әлбәқ ки уротчы тоға қағаттары ағар, олығын бу сургулла балыскай ден бу биһиги бир дөйдулаакпыт Алексей Берияк очотоогу үгенен сурибут сатирической айымнеларыгар ылыммыт псевдонима диен биһиги билихиннерияқпытын багарабыт. Ол курдикини манна бу Нюлутар диен статьята очотоогу Новгородовской 30 сыллардагы Новгородовской алфавитинен таксыбыт элбек коханнары баалар бу күндәгә керес аныбын диен элин арқатыларға этин бола нергейдин диен үчүгей байетик анабол кохан бар. Сүрдә галбак коханнары бу Готовцев Константин Александрович диен элин фронт кыттылага сери ветерана бечет кыржагас үлехите биһиха моннюбут материалларыттан бу барыта сака сен журналистларын раз кемне таксыбыт статьялара хурьячылар коханнара айымнылара тихилдибит биһиха сүйүнен маннык папкалакпыт кахет вырискалара олонтон бу мен тутан олорор бар 30 сыллардагы 4 сыллардагы Берияк қағыққа тақывыт статьяларын тұтан оларобын. 1930 сыллаққа пайыт қоғаныр ген үйіз кінігеді тақсар. Ағд өдіні кімістер уаттақ серисілергар пайыт чуар қолаға өстөғі үлтіртерге қылысты тойбыта. Сақа саллатын, салақтан самдыват, оқтоқтан оқтыват, қоғуын қодуот болыргар ұғыйбыта. Алексей Берияк серикемнәгы үгіз қоғанырыттан бардыбыт бой-бой бұқуққа ден күйге кінаттыр айымнета ыры болан очығырға уастан түспәкке ұлданара.
Kıyıga erellэх, erçimlэх, bir nigıl ıstallı kekkelэх, bardıbıt boya-boy pahuakka, nesir inniger kırgıha. Seri, iğne soğuk yeden, ana soğuk aljarkay. Döhlэх ki süreğe kanınan ıtabıta, olgo ogdoluybuta buluy. Onnoğor sir doydu engsille ınçıktabıta, iğeli aymamıta. Sonnu gede, xannaq faşist tölö tappıt kereni soğuk yedene. Buta bıstıbıt, moğanı tostubut, kokukka, borga bulkullan onsa sıdaktır. Ök koyuk demit, xannaq atağınan faşist sallata tepsen aspıt. Yelini korakka oğular jollarun, olurur jelerin, kötçüyer saatların. Ahayan aljappıt, ajırga aymaga, jon aymaq, jülüger turuğa. Seri sıllargar Alexey Beryak Xotugus ulus surnalga, kiniga izdательстватыгар taharılaqtık ülelir. Ol tuğunan suriyatçı Anastasia Sıremyadnikova manlık ahtan aspıttaq. Seri sağında Alexey Beryak jurnalist, suriyatçı, redaktar bıhıtnan künüsteri tüynleri ülelerdi. Tostor tımnıga tuğu satçık, möltök tağıstaq saptaq, kölönön orionlarga taqsan, oçerk suriyokson kirere. Xotugus uluğu suwa soğutoğun redaksiyalan oğuran taharara. Oçolorgo soğutok erkihi kini möksörö. Mırantan maskerden killeren kanseleriyetin oğun beyte ottotto üleyire. Di epidim kurduk seri sıllarıgar bihigi Олох ыракан кемнерге саха литературата атын баратты Россия бары кыра омуктарыттан бир самай иннике көңе хылжыбы боло диханыбыт ол курдук беги быспаккабыт форматын атчаттарбыт таганы элбек кыра форматтак кинигелер тутатына таксан испиттери бу фруанга хаңа барар жоннору өрө күүрдер фруан ологон сырдаттар тыл ологон сырдаттар кыракай форматтак кинигелер онны кине бу кыйы ихин ден кинигете эмие таксыбыта выставкага көрөбүт ол курдук элбек кихи оннук таксыбыта ону таханан котугу хулус бу көрдөккө даганы билигинде көрдөккө кихи серги көрөр үчүгей качестволак тас көрүңүттен даганы манна элбек эники өттүгөр обычно нуча кин дойду литературата бараты народтар литератураларын тылбастылар онтон беги саха литературатыгар автордар айывнялара бараллар бу маны оңран тахарыга оны киниге таксытер бихетер пипи курды кини именно редактор быгытынан журналист оны редактор быгытынан рола улахан Мустақ моры күтідігір, модын сана кінаттанан, әллей әбіт сағаттан, әлбәқ әрейге әрчіллен. Хотуғы айылға оғылыры, қоғуд үләхет сақалар, саңа көміл үйеға, сайдан үйнен тұрды бұд. Ие сірбетін көміскү, еліме жені кескілі, қорсын қодуот сақалар, түллен түмсен тұрбып бұд. Семех фашист аймағын, ситен болан сиңнерсер, сыты берген ытаатчы, бойын сақа атырдын. Алексей Берyak бу көңіл сақа ырғата ден қоғанын 1904-ден 4 сыллақы сұрыбыда. Бу қомой қоғанға композитор Салиман Владимиров өргөйдәқ музыканы аян 1904-ден 5 сыллаққа кыйы парадыгар кығыл болу саттан ыраққа дері нергі біде. Бүтін сойы сүрдінен дорағай бұта. Ол гынан баран қомойы оғын ити кыйы парадыгар түгінчанан сүрәғі өргüте нергі бет өргөйдәқ музыка қайдақ айылы бұта, кәлін қайдақ жылғаламыта білді бәр. Оны кенчәре оғын родный ансамблын салаячта Василий Степанович Парников қат тілінерерге, дұрғанлақтық тығатарға әтер, уанна ирдир көрдүрлені ұйтар. 4-5 жыллаққа жақадда олыққан конкурс бұл бұд. Онна бейге жаммыт бұл сақалар үрілерінен Салиман Владимиров жақадда ашы марш ұрып бұд. Ол маршы болған бұл нұтчалар адыр бұл славянкаларын күтті тәңге сәтті бастың айымне болан бұл площадка күйі паратыр ойнамыд.
Ondan Olçalarga Soyuzun Respublikalar diyen albaktar bolla diye. Ondan süyühüne da emni kilbet. Ondan bu sette hege kiren on yamut. Da onu bollağına Alexey Beryak behe keybet ürete var dener. Ete Marska kehek gıcıkta ihtana kastırıyor var. Ete alampatılıgarda sorulduğu var diller. O gılma tıla loribbet. Tılın bollağına Konstantin Sokolnikov tenki hadan orat loribbet. Ana bu tuğun ete Marska töhörüye kilbitin bilyarı bin elbette onamada hasıhan kördüm dağını baka keyen tümükke kalalikpin. Nasıl bilip teke akilemin emiye kas dağını kün sırıttım. Onun emiye körcihan kördüler dağını keyen ol kasıgıda ki bidim onu çoğu kim tılgar ırı hurulutun emiye keyen çok kayda vaka hallabıt. Dağını te çok kaydadına nada. Bu senete misaham toğratebin bu kulturu isturiyete surulu vaka hallara hüdda xamaltıla xabit. Kim tuğu müte qahan müte tuğu ay büte sorağa bilim ve körge heller var dedi hep de. Anaturan sağme kıhla var bu men kendi kıhlarga kıyı paratlargar kıh puluşakka bula paratları keten körevin. Onu hilli atıyın. Onu saha marşa toğratı habat. Ona men bu Alexey Beryak yübülüynen Süyüsülla yübülüynen vonne ehil bu muzgatın ayıbı Salima Vladimir yübülüye balar hep. O da yürüne Sivas'tan bir para biliste babıt. Onunla bu kültürü ministeristvi ve ite marşı kayan dağını anıskı parat kallatallara balık, tihatallara balık demin. Gördü öyle akbın, bağırabın. Onu işte bir kollata sakalar, onu bilenge, ağolak ağaya kabı bitirenle bitiredi aktar. Töhle yürüyor. Onu bu sakalar bihige, muzika bıt. Bu bütün Rusya dünen tığırıttan töhle asanabı kötü oluyor tey. Ona ite olakı girere balık demağlar. Andödünü adiyaqtaq u kerete aymabıt aljakaydak seribiten olaq çağaq onun bolan çumputuk nağıllık ustubda. Ol günan baran seri yedeğine sarıgan bas bolan öyü duhanı eymintere. Ot seri varana kuturgan kuruz durganınan süreği uyadıtara. Öttün ola görsibete üyelenlek doğurbunan serkesteği oluran aray Qarağım udun, gammadım. Eti ere, segerim meqe. Ügüste ütü canlar bud, iyi duydulargar, yesterin tölön, oqsuhuga oğundular. Alexey Beryak össe bir ütütünen usuran literaturaga xotugu sirkeretin, oloğun jağın, xomoy qoğanugar kolbauda bolar. Ay xalayaqe, xotugu bayqalım. Boqson turbut, muhun sulbutnan, üyeri köte debiliyen, körülür köngül balgınan. Wattaq tölönlöq oğasas, umnulubat taptılınan. Eygin sanan, ahtan kellim, kimellek tıskın, illi. Örtün ıla bağarbıdın, eygin kıtta körsüyokbün. Doqsun dolgungar digeten, ıraq ayanğa. Ustuqpun. Alexey Beryak qotugu seri qoyar qoğanırgar bu doydu keretinere tuaybat. Tuğa qanıgenine qarığına qayılqa ağardasты aybardır kep jeber sanalaq John ilileritten kekten qagdaryan qalı eden sürektin aymanar dolguyar. Ol sanatın lirik payet narın iyiге sahırar. Qoto yılqa uran jühüdnen terder. Қалымам сырғылын, қалыңсы қардарың, өтірі тақсыбыт, үті да нүргуғын. Бұ сасқы төліні, бұ саңа ейіне, бұ керек ейіне, ұмнуқпын, білбәппін. Поэт усын литература бар жанргар дегиттер үлеспе жонтон бірдестірі. Юмор, сатира, литература бір ұсты көріңе. Тыл кыланағын, өңін талдын сүйен, олақ жағақ кем айгытын, мөкі өттін, сыты чіпчақайынан күрбулур, көрдіғ, нарда, қоғаныр, үгелер, филетонлар, Алексей Берyak ұсыран елестіветігер, бәшәттемет статьяларгар әме баллар. Амачыгия эппетин курдук
Берияк аяр үлетін үс керчиккемне арарыqqa сөптен 30 сыллардағы эдер саһага сүрбетчилер ол саңа олого тоян кирбит поэзияда олог туспай этеден билен төрөр итегастердакта болон сөп литература эмискетчи айымне үчүгөй болан калбат. Онтон сери сылларынагата олог туспа бу сиппит коппут кихи күннягы ыстык болбут бөрүөтен сола олог туспа олай түмүгө. Онтон сери кенненягата туспа бу мантыкаты 7-9 сылга өлүөрдылы кини ити редактордан олорбута коту ухунну күлеләбите ол быһытынан сери кеннеттен кини хери хылларга хуруйбуп болон сөп. Өлөксөстен прозага улакан айымнета таксыбыта тессehen, онно автобиографичный Чанден бейтин обраха бар итне кыра маннык эт кан өттүнөн нахасип бетак олгынама ис багадыттан кисти саба кохан сурия сатыр ты олун эти бейтин обраха ден биги көрөбүт ол быгытынан биги билген кинини актуальный оңромо бутты сирин ологон көрдөр бит өлөксөһүн корут литературага хылжага диханыбыт оны таханан кини улаканы келдер бите бу прозага коту нороттар олокторун кара агаяк аксаанак народтор олокторун коту элбе курuyonga үлеләбите кини кагаттарга ол үлелер кемигер бу эбеннер тукчалар олокторун туһунан кинилер фольклордарын, историяларын киниге оңрон тахарбыта биханы сылларга котугу коханнар диен киниге татаксыбыта бихан бе сыллакка бу кинигега кини коту теманы котугу народтор темаларын амбастан киллер бите манна булчут туһунан сехенден улакан айымнылак оны туопсайнан бу бети тыйыс сүрагаттан тагыстага ди өлбүт олун Сергей Сырдык керегерден анабыт кинигете бу бихан бесыллакка таккан баран бихан сетте хыллакка Октябрьский революция түрдөн сылын толутунан сака сирен күннере Москвага ытылларыгар анан элбак автор кинигете тылбастамыта ол курдук кини Алексей Берияк эме бу Москвага баран выставка турбут кинигете хүдде элбак Россия Альхонтан сагалан элбек автор онунан автор тылбастабыттара бокоганнарын уанна бу киниге Москвага ырытыллыбыта саха литературатын күннеригер. Оны тагынан ите эпетин котугун арват фольклорун оголорга анан кепсәннәре историялары хурыйбыта онтуката рультенин сехеннәре диен, оны Киргизстан диен кыро састагы оголор үчөйдик билер болуктактыр. Бу күннәргә Оробна республикага бу сахарин Аттарын туга күннәре бола тураллар. Киргизстан бутурат. Онан болана бу биги литературага кенеме семей кылатын бу ан бастыкынан котугу теманы литературага килдер бите ден бигинен кең туттабыт. Онна оголорго школа саста оголорго бу класстагынын агыга берилер болуктак ден саныйбыт. Тылбас курдук усту көрүнгө Алексей Берияк эме балачча котулактык үлелерде биллер. Горбатов «Непокоренные» романын, Житков «Что я видел» кепсәнин, Крылов үгелерин, уанна Лев Толстой оғылырган алла кепсәнерин, Вишневский «Незабываемый 19-й год» драматын сақалы саңардыбыта. Кини кепсәнин сүрүүгө эме биллер көстөр суолы ийе қаларбыта. Бу орто дойдуга же вот теринен оғору тенитер жол эбе. Алексей Алексеевич тапталлах керген илле-гайлах гыл амарах агата эте. Кини кыга Агита Алексеевна эмчип идетин бағалан, үгіз киеқа чеген дұрвабай чеддік сылжы жолун білақтарды. Бар болалары бейгір тобутугар дегиттер жоғырдақ, талба таланнағыр әрі олус семей көні сүріннәқ жон. Алексей Берияк онлық киеде. Үлеттен чағайбат, толлыбат, семей майгыла, кихи киене керемеhe. Сир оғытугар түрәбіт түріт бора күнді. Кинеға бар, кихи кескіле. Кинеремейгін күн сирін көрдір біде. Төттірі да бейде ұлыға. Ол онлығар кини төрөтен төліхүтіе уонынан ордуктарын. Ол жонлар хойут бейгini санықтара, аппытын ақтан ағлықтара. Бұлыр манна онлық жонлар олар бұттар бияқа суал салабыттар.